I ponos smo ljudi danas, kao što možete vidite, igrat ćemo malo Minecraft UHC ranije, jel tako? Inače ljudi, samo da vam kažem u ovom klipu imamo giveaway, a to je jedan LOL account i jedan Minecraft Premium account, tako da ako želite učestvovati u giveawayu, trebate da lajkujete klip, subscribe-ujete kanal, komentarišete nešto vezano za klip ako vam nije teško ili jednostavno da hoćete da budete u giveawayu i ako možete subscribe-ujete kanal mog druga Bojana koji je ovdje sa mnom, eto Boćo, javi se slobodno. Pozdrav. Inače ljudi, još jedna veoma bitna stvar koju sam želeo da vam kažem, vidjeli ste ovaj keyboard i mouse cam, zar ne? Kao što vidite, to jest u suštini vidite samo mouse, malo mi vidite ovdje prstiće. Kao što možete vidite, moj miš ovdje ima dupli klik, ali dupli klik se ne registruje u 1.8 verziji, kao što vidite ne udara duplo. I to ne smije inače da se koristim ove brojeve na koje ja menjam neke slotove, kao što vidite tu mi je 7, 8, 9, isto peticu tu menjam. R mi je na tastaturi 6 i četvorke, dvojke i ovo mi je sve na tastaturi. Tako da, eto ljudi, uživajte u ovom klipu. I eto, otprilike će onako zanimljiv video biti PvP, ali možete pogledati i mine koji će relativno biti kratak svejedno, tako da, eto, vidimo se. Pazite na se. Našao sam neki retardirani, nije cave, ok, ne znam, možda i jeste, ne znam, sranje ili... Ok, znači ovo je, ne može gore što bi se rekao. Samo rupa onako, ovdje se mi isplati staircase, pošto je na mnogo veliki visok. Diamond. Dol, ne mogu da verujem. Brate, prokopao sam onako 2 bloka unapred i našao sam cave, brate. Ali nije nikakav cave, tako da će još malo vratići. Aj čuti sad, dobro. Oh my god, Bojane, opet sam prokopao 2 bloka i našao opet cave, ja ne mogu da verujem, ali opet sranje nema. Više ne, opet neko sranje, rupa, nema ništa. Vladno sam našao cave ispod mene. Au bože, ali tebe se... O, ja sam našao cave, nice. Opa, voda, nice, evo. O, ja onako otišao dead end i koliko i našao cave. Mislim rupu koja se spušta. Nemoj da je kraj. Please. Izgleda da je kraj, ali se nije kraj. Pa neko sranjam, sad ćemo. Ravini mineshaft, let's go! Brate, ja nisam, ali... Imamo 20 komada, ali nisam završio, jel tako? Iron, to volim. Ujebem ti da si mi udario, ja ga iz jitterovo konj i on mi udario. Da ne cujem. Ja sam maltene gotov sada, brate, Protection 3 knjiga. Au! Da. To ti je ja mislim najopet stvar. Ali bukvalno. Sad Protection 3 chestplate kad krne sine. Znaš ti da to ne može ti skine damage da ti je sve pro 3. Amo je ovo. Ujebem ti, ja sam mogu da nadrljam sada. Oni spajderi, mali pederi. Brate, a iznad zombi spawner. Moramo ovaj zombi spawner nekako. Da skinemo. Dobro, nice. Ništa naročito nema veze. Otrovni pauk. Ali tu su mi diamondi, moram na diamondi. Otrovat će me, ne znam gdje je. Moram da idem na otrovu pauka, znaš. Oh my god, ubio sam. Još jedan. Moram diamondove da pokupim, toliko mi samo fali. Oh my god. Mislim da ovdje su ovako dalje. Dobro je, ne mogu mi ništa sad paukovi, ajde. Mislim, nisam mi skinuo spawner, ali sam vodu, no, pustio. Napadaju me tako. Beži. Ok, zagradio sam staviti. Jesi iskako prije ovaj lapis, ti reći da imaš, ja nemaš uvijek. Brate, mrtav sam, GG. Ladno sam preživeo, lol. Upadam, brate, trčim u neko mjesto, znaš. Kad ono, brale, svi oni otrovni pauci, gdje si. Vuci, još jedan. Ok ljudi, evo ga deo PvP-a, sada će da ide neki malo spontani komentari, tako da ono, evo ti ovaj. Ne treba meni. Komu jebeva? Ja sam sve obavljao. Ja nisam još samo armor, inače kao ako ste možda vidjeli sigurno sam to, ne, enchantao sam breaking boots, još malo diamond da mi daš. Evo.
4 komada mi u stvari treba, samo da napravim ovaj gluc, pošto sam bacio moje diamond. Klikovi dole, Shift. Ja ću da prije Apple-om, pošto ne treba. Ajde idemo polako na njih. Gdje si kralju, pa šta rašaš? A iza tebe opušta. Enoj, beži. Gađi. Lomi ga. Jedan šatu sam gledao. Idemo na njega. Ja ću MLG-om. Omašao sam MLG, nice. Beži njega. Brote, što ima ovaj lik? O, kako je? Ajmo probamo. Jedi apple. Ok, beži njega, kako je? Beži. Čekaj me, evo me. Gdje si? Evo me, brate, jesi normalan? Gledaj napravim, to, bravo, tako možemo, zašto... Ne, nemoj tu ćemo uzeti kombo, kako je lik, brate. U border, ne. Ajde, juri ga. Stane. Ja ću bol. Ne, nemoj, idi na drvo. Imam da ga nakazi bolo. Znam, pa to nam je jedina nada. Jedan. Beži. Ajmo, idemo dalje. Samo da ne naletimo na tim njihov. Pa, brate, nije on je solo lik. Pa ne da njega. A, to. Nosi. Uzeo sam kombo. Si kombo. Jedi apple, beži. Bravo. Bosman, dok je vodi Bosman. Brzo do njega. Ne, likovi iza. Beži. Čak. Desi, beži vamo. Gdje si? Ide nam sa leđa plavi, beži tu kod tebe. Beži. Ne možemo, klinat će nas. Beži, oh fuck, jedi. A što si to odradio? A tebe rašaju. Ajde, ubio sam. Možda mogu veliko, sad ću pravo. A možeš kurac, kad si glup, kažem ti rašaj. Da uzme tvoj bol, a? Pa uzme. Sharp 3 proti 2 helmet. Ovaj lik je bio prestekovan. Pa vidi. Ovi su izgubili on fire raspad, evo. Koji bol imaš? Pa power 1 nisam tvoj uspio da nove. Power 3, evo ga. Evo i klikovi. Imam power 3, opušten. Pametni su, imaju i potione, ne? Den. Uzeo sam kombo ovom jedno. Zakazio si. Znam, čuti. Jedan bol! Oh my god! Nice! Tako je, brije! Ček, da se vidim. Ok ljudi, znači dobili smo ovo napokon. Kako sam carrio, sine bože. Dobro si ti odigrao, hoću. Nice, bre. Bravo ljudi, znači kao što vidite, pobedili smo ovo. Nije bio težak game, iskreno, tako da evo, teleportili smo na spawn. Vidimo u sljedećem klipu. Ostavite taj like za ovu nevjerovatnu pobedu i ćao.